Okay, díomh cairde tásúla go gur go má agus fáilte chuin ceacht deniu ba cógus fu denmh an ceann seo ar céideann an fithe lád mí bealtainna mar sin just ná dénig go dearmartá gná ceacht le déanamh goibh aniu agus tá masúnú leúnach ar siúla mórach so sin gná ceacht ach bé mé gúsáid na freigraí chun grád a bhrunna aribh ag dearna bliana. So masúnú leúnach ar an Jardín agus gná ceacht ar an ine a ríist. So look, tá ag tuairt faoi alta hain agus alta dó as an pí seo. Tuisnach as na Mionscrúdú is Mionscrúdú é seo. Níl sé fáil ar lína mar sin is féidir le bhéh léamh ar an YouTube an scáhan an sin. Nu is féidir le dul isteach chuig an form agus gearmé an picture as ach tá an rud sin léamh a ríis an bhfuil tú ná an text eáil an shotnúir ar an OneNote tá sé an OneNote freisin níl mé goscail sin tuiscúil bhar nanamcha leáil. Agus ní géirí gachar a bhga timp. So is féidir ní féidir is cumlum cén cean raníonn sibh ríis ní den sin difriocht dom tuiscoil scríomh an sin ar an YouTube an seo agus tá sé ar OneNote tá sé ar fáildíomh bailach goháin bail geile. So look, na ceisna trí ceisteniu. Chuna sa chuirtar sios ar saoil sa díleachláin sa slucht. So sin díleachláin is an orphanage sa slucht. Chuna sa chuirtar sios ar an gná am go luath ar maidin gnáthab brn gnáthab agus cad ar an scéalaí faoin ceachtainna ar maidin. So is féidir an dulaisteach inis agus bé muidir nán gacrod á léamh. So zoma féachin in meina kindheit. So na leinta séire i mo óige. Ich lasse oft meine Gedanken wandern zurück. So tisquins a rug sin sheer nu cool. So wandern lassen ligam de rudeigen dul siúlóid nu dul amach gan tror. To wander. So ligam dus ma swintje geminnig oft dul sheer. Ich erinnere mich oft, so erinnern sich sin brithar ailteach, so sin curm a gwibhna ormhain. Geminnig a ríist oft an die Tage der Kindheit na léhananta máige. Als ich im Waisenhaus aufwuchs. Na aufwuchs sin naimskacha aufwachen. So in onid du siam nar a rúsig mé. Sa Waisenhaus sin sa Díleachláin. Jeden Morgen mussten wir um 6 Uhr aufstehen. Gachmagen wir mussten wir um 6 Uhr aufstehen, Iri. 28 Kinder in 28 Betten. So, Tiskrivation Chineska. 28 und 28 Betten sin Lappa. In einem großen, kalten Schlafzimmer. Ich schau mir Lappa more vor. 2 Badezimmer, so wie 2 Badezimmer, die nur über 6 Duschen. So wie 2 Badezimmer, ach nirev ach she ke. Keine Badewanne, so Badewanne shin an Fulkadan, nu toban Fulka. So nirev ein Fulkadan shin. Und 5 Waschbecken. Ne Waschbecken, you know, unfancy, ach is bossy niachan shin. Ach just dirtle. It's féidir just bhí cuaig dirtle out. Now, verfugten, sin as verfugen. So sin is casta galore mar bríhir. Sin bríhir nar a bhí trórach a feitse got, ní raibh an rawa a got. So bhí earth rud a dhéanamh. It's cosúla hug siad san ordú dóibh. That's an bríhir verfugen. Bhí se san orda a dóibh. Kithe agus glana a dhéanamh. Idir an 2 Badezimmer. Lauwarmes Wasser, dann lauwarme Milch. Now lauwarm sin rud nachhfuil che. So in our rear is iske buga agus banya buga. So sin buga B-O-G-T-H-E as Gaeilge. Danach, morgens war es immer kalt. Wie se goni vor Magen. Wir duschten uns schnell und verzogen uns schneller an. So an zogen sin aimskacha anziehen. So, vi kit tapi a gwyn agus gläsmer níos tapa ná sin a ríis. Dan gab es ein bisschen Haushalt. An sin dan gab es wie ein bisschen Pisa Haushalt.
obertí. An sin bhí písa obertí le déine. Putzen, aufräumen, bügeln. Now, putzen und aufräumen. Tágann sé sin suas minic go leor agus caithfí si bheith an ólas fiú. Putzen. Sin glanna nó ní. Rud ag na glanna nó a ní. So sin as béle to clean. Aufräumen sin glanna suas. Sin difriúil ó putzen, cos putzen sin glanna nó ní, aufräumen sin glanna suas. So le putzen as béle sin to clean, aufräumen sin to tidy up. So ceann tá tú ag glanna, aufräumen tá tú just ag piocca rudí suas a curradí an ord sin an glanna suas. Na bügeln beidir go sin nua díobh sin iarnál. So bhí arthú glanna nó ní, glanna suas agus iarnál. Dan müde wie wir waren. Thursach mar a bhíomar. Essen wir 8 Uhr unser Frühstück. Dihamar ag a hocht. Or mricfasta. So bhí si dúis ag a sé, bhí arthú an obertí dhéana go dtí a hocht. So gar an clíc agus an sin bhí cad acu Frühstück. Now Frühstück. Milch, Brot und Eier. Banja, Iran, Ivica. Jeden Tag Milch, Brot und Eier. Und 2 Uhr essen wir Mittagsessen. Milch, Brot und Eier. So agus ag dó, dihamar, Lohn, Milch, Brot, Eier. Dazwischen, idir an dálinn, hatten wir Unterricht, wie rangen agwin. Buchstabieren, Mathe, Hauswirtschaft und Wissenschaft. So Buchstabieren sind literal. So wie kann man Unterricht buchstabieren? Kann es gefährlich dinne Unterricht literal buchstabieren. Mathe eske Hauswirtschaft sind achnomiak balja und Wissenschaft agus Oliacht. Nie Gedichte, nie Singen, nie Erzählungen. So nie an sin nie rief. Nie rief filiacht, nie rief kanna, nie rief skeelte. Nur was wir brauchen. Dírach an rud a bhí ag tastal uan. Brauchen sin rud ag an digit ortnú ag tastal wet. So le sin janta is féislih árá. So conas bhí an sail, an sin alta dó, an gná, stoilm gur sin an gná am caiim é sin just a ceartú, just as an cope agus paste. An gná am go lua, conas chuir sios an gná am go lua ar margin, so cúpla pointe faoi sin agus an sin cad a déann sé faoin na